Aladon ke jingmun, away ke bered, aklam nang sedang. Tiar kaladon, ndrei, sengukum badang dan hi jing duna. Adon kam jing Arab, ke jing Krishan, aklam tip, syaiban pai. Hangta ngalap ke Chief Ministers E-Championship Challenge. Basdang ha arhajar khat khandai, ke Sarkar Jala Meghalaya, ke CMECC 6.0, kamdei tang ke jing yakun, kadai ke Jaka, ba ailat yakibatre kam lojong. Manusnam, Shispa san pungut ya shimbenta. Nang ni pinyo pesan ngut kiyo ya chkhmat kiyo shimbenta haka program bakhandai benai. Haka incubation program jong ke prime piyo jing yarab bat jing hikai. Hentip bat pinyo lat ban poi shakiyo ki hat bay hap ya ki mar jong pi. Kilat ban penkiyo ya ka kam jong pi bat kam tam ka jing Krishan. Ban penkiyo bat yarap ya ki entrepreneur piyo aru ya ka jing Krishan ya ki business gran. Dilai pusan bawan chakman yo arlak tengka bat kisau pho bawan nadien yo silak tengka. Nang ni piyo ajaka ban trei ya laki kam kitiar ban yarap ya pi ban kiyo yo jing yarap rendeng bat ki kam legal documentation. Kaladai kapor banedan benta bat ka prime na ka benta kalaway paparna ilasya. Ka CMECC 6.0 kwa bat pin pikir tang hakakam jong pi. Ka CMECC kala incubate bun ki entrepreneur na ki khatar district ka Jala. La pen mi bun ba ki kam bala pen kala jing em jong bara. Hidan ka jing mud ngin ai ka jing Krishan. Shim benta haka prime. Detai paru join pikai ke prime Meghalaya mentu. Ni benta ka step ka mangawi ko pu ko pe. Menteri ketenat jengok kai pertai Gejala ba apoleng do ula kentui ginongnya akali Torres na Gejala. Begidai benda bishar bah halo kejing dawa jengki namar kani galaban keta ya ginong syong Gejala Meghalaya ki village Gejala Assam. Laban kedau hang ne ban kaliang ko all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA. Kalai porshtayo ke sarkar Jala ban chim kiai kejing dawa jeng association lem kumta kani kenhun kan chim dek senjam ke beteng air. Haba kerani gelak patai kubor ke arpu pratrik menailar, ubak poleng do ulong bak association ka ban sengutu, bakan uput badai benjam, namara ke sarkar ke Shemra hak Jala Meghalaya, ke Jui ke Jala Assam kala ban Shemikarai, ke balak pat menora jing kinong syong jong kani ke Jala. Dan ke bakedau begejing dawa kinongnya akali turis kala ban kertok kelai ke Jala, namara ke Jala Assam ke dan ke airport, ke railway station, ke skul ke Jaka Sumar ke bahek kumta hab ban Shembhai karai. Ubak poleng do ulong berenkam dengan senjam kabaya biang lang bagum tak sarkar ke kemidan ti bagene ke komiti kan la ban penbet ikene jing ia kenongnya kali Torres ha ke Jala. Kata ke jing lang ngila ai kerensan yiki nong yelam jog ini drivers association root begini keren de ka basak menta kalong ba kadan ke komiti balaki do ba CBD deng do IAS officer uba bat di MD juga MTDC di kajing persang hi kajong ni kalong ba ngin yalle kat bala ban kentiu yaki traishnong bat dina kata kadau mentak sengiru kadang sudap kajing lang bat commissioner and secretary jong department lapan ya ke report hello ini ki private vehicles marki di kini di kali ki babah ki bagi on state of the art top notch kali ki babah kiba ki tourist kin kham kring ban penon kami kini kali namara kita ki bala shnabha kita brand new dengan plat sa sispa teli kapo jom mentak senemi de ka way pat ka ba ngikwa ba kini ki association kin pendep ya kajing keren bat ka sarkar ling ba kan ka komiti ba lam command do ba seril kalau ba ngi hapan semua ba kum ka sarkar ke ke ba ngi ngile hanni kan dan ru kejikta ke ba
ke sarkar ba jog state ko marjan kan le ngin haban sutu ba dot uput ba kat adu kat mu uput ngin jam bat kan nu shenu nu to uput ngim di bachu pan nang rengkan malarangi ya palat bat gitam put palat ki ke state ke ba marjan jongi du kan le mar kalian lada makiru ki ong ba ki ba wansi asam yardo akan para wat num lech tu wat num lech ni te kabut kan mi bun ba ka kendrum ti nak kadau I don't come he ya kan ka balanced approach but kata kadai ka bagi kwilti ba kan mi nak kan ka komiti ka pa sel dik do u klik dawa ka sop Henry ini kum ka sarkar ngi haban pentik naru ba habang ile ya kado kan om kerto kelayangi ngidon ka jela ka jando ka asam ka ba ke airport ba he ka dan hantai ka railway station ka dan hantai ki school ki college ki hospital ki ba kibri jongi ki le ki dan hantai ngin hapan le pikir ba sani ba kanang ba ka jingle ka jongi kan om penjenjar ki bri jongi pat ki ba ndon kam da ki le asam kita kadai balanced approach kabang ngikmil di kanwan hagar report jong mereka komiti ba settle ding do